eta hasiko gara. Vamos a empezar ya. Muchas gracias por venir a todos, ¿vale? Egun guztioi, aurten ere, bigarren mailako umeak antxeti eta gabon kanta bat kantatu dugu. Espero dugu zuei asko gustatzea, ilusio handiz prestatu dugula. Bide batez gabon zoriontsua, opa nahi dizkizuegu bihotz-bihotzez eta egun hauetan familiarekin ere asko gozatzea espero dugu. Mila esker etortzeagatik eta urte berri on. Muchas gracias por venir y feliz año nuevo. ¿Han hecho? Cosas. Music for a child's heart, body and mind. Coming down the chimney on the CD, seasonal songs in motion by the learning station. He'll be coming down the chimney when he comes. Ho, ho! He'll be coming down the chimney when he comes. Ho, ho! He'll be coming down the chimney, coming down the chimney. He'll be coming down the chimney when he comes. He'll be flying with his reindeer when he comes. He'll be flying with his reindeer when he comes. He'll be flying with his reindeer, flying with his reindeer. He'll be flying with his reindeer when he comes. And we'll be flipping down the leaves when he comes. Yeah, yeah. We'll be flipping down the leaves when he comes. Yeah, yeah. We'll be flipping down the leaves. We'll be flipping down the leaves. Yes, we'll be flipping down the leaves when he comes. Yeah, yeah. We better not sleep so he will come. We better not sleep so he will come. We better not sleep now. We better not sleep now. Yes, we better not sleep so he will come. And we'll all sing Merry Christmas when he comes. Merry Christmas. We'll all sing Merry Christmas when he comes. Merry Christmas. We'll all sing Merry Christmas. We'll all sing Merry Christmas. We'll all sing Merry Christmas when he comes. Merry Christmas. Now when Santa comes down the chimney, he comes down the chimney. Dustin is no way inside the chimney. Okay, we'll do that, but cover your mouth. He'll be sneezing down the chimney when he comes. He'll be sneezing down the chimney when he comes. He'll be sneezing down the chimney, sneezing down the chimney. He'll be sneezing down the chimney when he comes. He'll be clapping down the chimney when he comes. He'll be clapping down the chimney when he comes. He'll be clapping down the chimney, clapping down the chimney. He'll be clapping down the chimney when he comes. He'll be dancing around the chimney when he goes. He'll be dancing around the chimney when he goes. He'll be dancing around the chimney, dancing around the chimney. He'll be dancing around the chimney when he goes. CD download. Qué bueno.
Eta... Zer, oporretu dara? Lasai egon, olentzero. Badakizu argitxo beti llegatzen dela. Berandu baina beti llegatzen da. Ez dakit ba! Aita, hemen? Aita, hemen? Nahi duzu lekuan urteko? Barkatu olentzero, baina zano, zuen batean grabatu eta zen nuen aurrera joan. Aitzakia! Kaixo, argitxo, zer modu. Oso ondo, nekatu zamaragian. Eta zer, tutunazko aurten? Bai, berta gehiago jasotzen ari gara. Hori hala. Berriketa gutxiago. Azten bezen lanean. Non daude operria? Ai! Zer esaten den? Nautzen dio pariako? Lasai, serio. Ikusi duzu ezta gure olentzero maitia gaixotu egin zaigu. Horrexegatik botika sendagilea deitu dute. Botika sendagilea herriko medikurik onena da eta beti Maritxu erizainarekin ibiltzen da. Ea, zer gertatzen da? Gaitza guztiai! Dindan legu berrion! Ala ipotz bat, zeijatora, non zera zeko dut hori? Nik uste dut, Maritxu hau, eta guela oso sano buru. Ea, lentzero, non daukazu hemen? Ai! Pero, zer guilago, Maritxu zerretza daukazu. Orain zerreta marka gendatu behar dizu. Maritxu, lanera. Ui, ze guai! Inandan egu herriak. Zer biden duzu? Ai, barkatu, baina animatu olentzero. Inandan egu herriak. Izendu! Bueno, bukatu dut. Barruan bagoaz, lan asko dugu eta. Agur guztioi, agur ipatza. Eta olentzero, nola bantuko dituzu barruak? Jope, baina hauten gutunazko zegoen. Horregatik ezin dut, kristoren minga dauka. Nahi badizu bai zera, zu banatuko dituzu, desastre bat zara. Eriko bertzari esan beharko dio, ea norbaitek opariak banatu nahi dituzu. Horretaz ni arduratuko nahi. Berehala, bidaliko egin duen, bai. Agur, Arritxo. Eta zergatik usten etxipanatzea? Zangizut ezen, begira zerretatuta erantzuna luagatik! Jo! Baitu, lehenengo laguntzare izango da. Nire pitzera noa.
for a child's heart, fluffy and mine. Coming down the chimney on the CD, seasonal songs in motion, by the learning station. He'll be coming on the chimney when he comes. Ho, ho! He'll be coming on the chimney when he comes. Ho, ho! He'll be coming on the chimney, coming on the chimney. He'll be coming on the chimney when he comes. Ho, ho! He'll be flying with a reindeer when he comes. He'll be flying with a reindeer when he comes. He'll be flying with his reindeer, flying with his reindeer. He'll be flying with his reindeer.
goes from the inside of the chimney. Okay, we'll do that. Cover your mouth. Elvis sneezes down the chimney when he comes. Elvis sneezes down the chimney when he comes. Elvis sneezes